Nududuempay laeng tipikes ni aya na wag launayen na ulpit mo ken rangkas alaman biyag ko sa ti pamuspusan tapno mabalin ka ngalipaten o imnas lipaten kan tunwen nga mataak tunjay tanen ngam nuitan saan ak mapalinin ay idem ni aya di nakat pagtuuke yang tangay siksikat di na ay ayate lipaten kan tunwen nga mataak tunjay tanen ngam nuitan saan ak mapalinin ay idem ni aya di nakat pagtuuke yang tangay siksikat di na ay ayate di kantun malipatan kuna ato'y puso uray awanag den na titunggal aldaw uray pa'y nutawene iti naglabasen di muntu kunaen nga malipatan ka hinggat tungpal tanen kanayon nga adda kaniya timpay dulin mo nga ayan isulat impaay mo nga pagbiyagat duro lumay sa aktupaye nga nalamis nga bangkay di muntu kunaen nga malipatan ka hinggat tungpal tanen tulong Banatirang tatutut mo kalilibnusan dapanggep mo di mo kat patuluyan sumina ka sa dinuti at papanang sa dinu banatiran ana akayo kapag diswan anda akayo di kayat mo banatiran dauray no awan pilit ngayon kay sa pula kasikat sarming apagalilawan itira niya jay init ken bulan
kari ka kaniya nga si siyak tulaeng di ka ayate. Nyam apay itata dagiti karkarim ingka naglikudan. Kastoy gayam ni aya na ulpit na ranggas ay paytoy kasa. Agbabawi akdun nyamaniat mabalin taisut gasat ko. Biag ken bile samit tuy kararuwa nasudi anena sampagita anak pusaksa. Sikawan sa bali diing karik ngaliwliwa dito'y lubong ingganat tungpal tuya. Ay ayaten ka nyem sika kaniyak saan dardarep depen ka nyem dinak samit kap nikan nyem diuray lukas na di kantun magin sasara agpapanbiyag ko di ingka ni busana.